enw fi yw Rhys, a heddiw rydym yn bod yn chwarae Castlevania Konami. Ooh, cutscenes. Wow. Pa mae'n cerdd fel hwnna? Ti gallu plygio coesau mwy fyna hwnna? Neud o. Ooh. Does gen i ddim syniad beth o'n i'n gwneud. Mwy pethau. O, diolch gêm. Ddim ai pawb. It's just fi mewn llun fan hyn. Ooh. Does gen i ddim syniad beth i'n hwnna. Oh. Dim yn chwarae? Oce. Oh, hello. Ooh. Nah. Come on. Ow. Yeah. No, oh, mae calon ddim yn rhoi bwyd I chi. Oh, gorau. Bydd angen deall hwnna tipyn mwy. Beth bydd calon yn gwneud ta? Ooh. Beth yw hwnna? Oh. Beth yw'n mynd? No. Pam? Does angen gwneud hwnna? Wait. Ah, dyna sy'n ti'n mynd lan y grisiau. Na. Aw. Iawn. Sa arian. Pa mae pethau mewn y canollion? Y tro olaf rydyn ni'n meddwl am roi pethau. Iawn. Ti ddim yn gallu neud o fel. Mae ti'n bach o amser. Na. No fel hyn. Iawn. Felly ti'n gwasgu lam. Hwn yn gwneud sawl nawr. Mwy o arian. Beth arall hwnna? No, pa wedi... Ydy angen agor y drws? Wedi agor I amdano fi. Diolch. Mwy canollion. Mae'n bat. Be? Na. Beth sy'n drofyn hyn? Pam dyn ni cael o'n rhoi bywyd I ti? Na ddim yn gwneud san yma. Come on, land. Sut dwi'n mynd lan? Dwi... oce. Rwy'n bod i'n mynd law. Doedd hwnna ddim yn clear. Na. Leis dwi'n lo fan hyn. Right, oce, felly... Dwi'n mynd lan y grisiau. Ti'n gwasgu up ar D-pad. Ow. Yeah. Gen I whip. Mae gyda fi whip. Dyna fi ddim gwybod. Felly, mwy canollion. Mwy arian. Mae'n $1. Dwi'n gofio. Ha. Cerdded. Does dim syniad gan fi pan mae angen calonau os dydw ti ddim gallu rhoi bywyd I ti. Pam? Lan. Hoffio'r can am y gêm hyn. Gobeithio mae mwy caneuon. Mwy calonau. Dim am bywyd, am rhywbeth arall. Mewn trwy'r drws. Diolch am agor amdano fi. Pam angen cael? Angen y canollion.
Summon. Quick, quick. No more calonite. Quick, quick, quick. Oh, area. Oh, busy, Anna. Didn't know they were 8 semi. Oh. Ah, that's it. Don't you think don't know the select? So, how am I gonna combo? You don't know that. Yep. Oh. Oh, come on. Oh, come on. Dodge over then. Do them ancient dangles to you, Beth. Yeah. Oh, my count went in. Ooh. Oh, perfect. Again, you get a bow with no. Woo! Yay. Timber celebration. Oh, come on, Calon Ivy. Come on, sour arms, you know, Calon. I don't know which one he meant. Oh, somebody level die now. Ooh. With a T. Ooh. My bell boomerang. And creddy. Right, Lanager shine. I went. Nah. Nah. I ain't calling us the right bow at T. Should be the calling right Rubeth at T. Oh well. Nah. Yeah. Can't knife you on. Ow. Dodge over now. Nah. Ow. Oh god. Nah, just got it. Wait. Dim out, can't I? Nah, can't on now. Yeah, I got juice. Hey, women tobacco and Treloyu parliament try juice. Drip. Wow, nakos. Led $1. Is that whatever they are, Thana? No, like, Nana go shy. Oh, no. Oh. Oh. Didn't dig. My Penai. Then Penai Medusa? Yeah, just found Medusa. Oh, it cost you 8 MB. Oh. Oh, that Python out. I can you whip now with. Sing gonna dimbead. Oh. Oh. And chat out. Just nature dross a Penai Medusa. Ow. Ha. Calon Mao. There's the DNA right. Oh, no, right, pimp. Whew. Whew. Oh, whip now it. Whip quest now. Oh, David Villain.
O! Neidio. Dwi ddim yn teimlo'n saff ar platform hyn. Really? Oh. Continue to... O, eisiau nôl ble dwi dechrau. Ddim yn gweilon fel mae dechrau ti o dechrau eto. Aw! Cebant. Nôl lan y grisiau. I'm just drop the tin drop on I don't know. Paid find Taylor in peth. Yeah. Oh. Damn. Yeah. Oh. Just gather. Ddim gwneud unrhyw beth anyway. Neidio. Neidio. Mynd trwy loio. Yay. Beth na. Ooh. Ow! Cebant. Ow! Oh, fine, just neidio dros nhw. No, I'm blurred, see. Ow. Ha. Felly... Really, pam ydy Caroline ddim yn rhoi bywyd I ti? But ti'n meddwl bydd Caroline rhoi bywyd I ti? Oh. Oh. Really? Pam? Neidio. Page neidio. Go on. Come on. Yeah. Mwy Caroline. Lan o grisiau eto. Neidio. Oh. Neidio. Yn teimlo fel fy'n ar lled eto. Hi. Neidio. Ffordd anghywir. Neidio. Mae llawer neidio. Pwy wedi creu y castell yma? Mae'n enfawr. Mae pobl yn mynd am hob man. Diolch. Dwi ddim angen y pitchau hyn I gyd. Gan yw un lle ti'n gallu cerdded dros. Dyna I gyd. Neidio. Go on, dev draw fan hyn. Yeah. Summit. Yeah. Ha. Mae gen I whip newydd. Sydd dal yn gwneud yr un peth. Drwy y drws. Ooh. Beth ydy'r drws wedi gwneud I ti? Dwi'n gwneud bod yn symud fel hwnna. Mwy arian am rhywbeth. Calon am rhywbeth. Be? Oh, right. Oops. Whoops. Let's get dim dyniad. A mae Calon yn gwneud hynna. Beth yw'n gwneud? Oh, right. Oh. Hwnna'n gyd fi'n mynd I chwarae am heddiw. Dwi ddim da am y game hyn. Diolch am gwrando. Hwyl fawr.